Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukazhukuntem, Chengalpet. For admissions, contact 9688 999 811 801 255 3412 73730 79060. Ka klub na Nongba ka Shillong Lajong kan Aireng Persha ya ka klub na Kolkata ka United Sports Club ha ka Second Division League 2023 ha madan badang syudep siang thma ya uplang plastik new turf jong ka Shillong Sports Association ha madan first ground ha pulu kaban sedang ha kapor lai beje janmien ha keren skila pathai kubor ba Bobby L Nongbet ukuach kalajong ulapen pawig jing kemen bakilayo bandrung sa ka final round jong ka Second Division League. Ula ongru baha kini ka final round ka jinga khun kalong ka bajuat baha bat menta ki don satang santri ki kunhuan ki ban ya khun bat artli ki kunhuan ki bahia point 2 ki ban yo rung sya ka I League ka ban ya khun la shamsnam u ar hajar arpsau. Ula pen pawru ki jing kermen bakin job ka jingi lek kai baning kong halayeng bat ken persang ban ya khun ting ban yo khur ya ki lai point jong ki la shai ka sngi sajang. Kumun syukudau ki santli kan hon ki be khon ya final round jaka Second Division League ki kan thop ya ka Delhi FC, Ambanat United Atlanta FC, FC Bengaluru United, ka United Sports Club, bat ka Shillong Lajong Football Club. Kani ka first round kan sedang ha ka Rio Terik bat kan kot ka arpun Rio Terik Jembang arajar arpulai. Gong shot the grand club bagi opposition ni final round. Maka dia burung berkhau ro bagi poin ni level menta ni face menta nomor bagi dia juat bah kamta bagi final round ni mustang santri kirun bani kun arngut atlet team I mean ban qualify saka I League te dah ni ke jengkeman bah ni stang ke jengin kai ke beningkong hayeng ingin persang nak kai bah bat ingin yo bet taka Laipun mengi krimen saksi. Ini lekai saksi berke United SC dan po West Bengal. But ini lekai Arsenal ka group te ini lah ya drone sisian but ini ram sisian ka injuki. Ke hakani kasih ka kinti menta te ini community bangin lekai bahasa bangin job lagi taksi. Lekai Arsenal ka home and away. Haka home ni drawn last match, but haka away but ni ram ala away. Sementara pada ni final round pada ni kendo biang men. Kenti bentar. Ni hap nak bahasa. First match kan jom final round. Grouping santli ki team. The artling ni lakai home artling lakai away. Tika first match selesai. Mengi lakai persai ke United home match. Ke next match ni kena Rio Terik bangin lakai persai ke Delhi. Sport Chandigarh. Kenang tapar ke dalam sekarang game ke Bandung untuk Rio Terik sama Mumbai. Buat ke Amarnath. Kenang tapar ni seban Paisi nanti ke home match persai ke Bengaluru. Ane. Saya sih tinggi kerman bagi kena kin Kristo Ramadan nomor ni lakai yang kamu. Ada juk porang kerman bagi pajbar kin IMC ni ni jingi khun ba koksan bhai ni sang bagi yo kalai paj mai kerman te
Kini kelai pun pada kelam ni rapi ni ban I'm still pada kini matches ban start sedih. Te syong pada saya kumnong ni lekah madan. Te makan pada saya te ini ya. Yo hi atau ke job buat ke support jadi pajak kan dan mangi. Kerja mengkreat ke kalau mangi lah suatu bagi ke last game mangi lekah berki mungkin rugi long kedua ni berkelan. Kila long klan masuk mat mangi rugi lah klan sedang inilah ya pengkreat kemtahi buat saya simpan kalau bah minum kampur ki mengiru bangin sim advantage kan dalam yang tadi gue kebar bangin yang kayak sedang